Horas kedua. Akan ang sarpui molo say hurimangi dirohaki oh maneteki lusia mata sohabulan ay ngasal pusa suge lungunai sude na dongaki sabar meama na ujui nunga tundiri asaulari donga sabar sobanani manang marman ujui dikidihu kita dengan sabar nyaman dengan repak magudang nunga di tian wai o wale alugo masahat kolakon wakal ngat sabar nyaman saya bismillah nang repak masuga amin mengatai mana mampu kita sama mo ingot mangusik sude na dongaki donga sabar meama na ujui
tao sendiri Tuhan ta'i